India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Kaseng Nyautrep Integrated Territorial Organization hito hinekisngi haka nyautrek jong nailur kalakwa ban pensngau ia ka sorkar jela hakabede bat kejingkai bean ia udawyong hakini kisngi kibamenta nakaliang jong uba wan bondekar badi u General Secretary jong kaseng haba ai jinge kren hakini kisngi ulong bikila ai ka FIR po mauding keneng police station bat ki board pulit kilong bikimla ban ai ya ka notification halor kani ka FIR hakabede bat kejing ai FIR ki kali Henry u General Secretary ulong bakalong ka basngolingo bakumno ikiwe ki kambean kilala banle Henry yakni ka kam khai dawyong kimla banle AA habaya kren bat kilat pathai khubor u President ba don bok dekhar ulaong banakaliang ka se kilakren da ka basai ba hadu menta ka jingti ya udawyong kadang khang bat hadu menta kisngi bula benrap tu bakini ki kali ki dawyong kim dan kot dan sla Henry ki dan tangki kali sudah ulaong shu banakaliang jong usembut menteri jong ka jelau ba Preston Tinsong uang baki high level bat ki dan hae banwan ra de ki sabut bat ki sakhi khnang bakin la ban pinstom bat ba kaseng kan le ka operation hinin ru ka janmet bat hadu ka step bikila yo ban kem ikitrok hadu san photli bat bon tli niki kila yo ban phet bakila ai ru da ka FIR ha mauding keneng police kumbaya khat pratli kitrok kumta nakaliang jong u president ulaong ba lada ka sarkar kam pinstom shisha ikini ki high level kaseng kan sele ya ka badan kam bat kan sa thau la ka jong ka sarkar bat ya government jong ka hitu begin sala ban pet kai ka e ka ban saja bat la shai ka sngi ka pratrik kin sala ban net ka office tre kam jong ka BJP halor ka jinglet ai dor khas house state president jong ka BJP bandawai ki idi bat ek jing tok kit CBI halor ka jing bam sap hapo ka jela Yang juga HITO sengkme hadian bagi kami ka statement nai Deputy CM sembut menteri rangba jongka Meghalaya bokong ba kita ke high level but hangno kidon pura di kisebut kisaki kenang bakin penstam tengi ne kaliang jongi ngila le ka operation minime hadu minum step sau beje tengi layo ban kami kitrok san potli but babun kila pet tengi la FIR hapo murun keneng PS kumbakat pratli te hakani kaja nyinpet pat ya ka sorkar ladakan penstom shana em yakini ki high level bagaimana kitrok mengidon di video clips video evidence pengisung dei ba yakini ki video pat ki evidence ngide ban ai hakilat pathai khobor kabala itho ka sorkar kabala approve badai kani kamde ke social media kamde ke youtuber te link ba kalat pathai khobor ngin pen i yak ba kamdan ke jing thok ke jing squad ba ngela lap sharp ki don ke high level ki ba pensnio but khai to you doyong te habiya dei bat ka FIR pensau pensau sekretari ipau hapok ke jela jungi hapok ga jing sincha da mari sarkar MDA nakapor sikapor ni sej ye sej sakhi ya ke jing tebet mio lani ke jing darab jot jum sarkar MDA ha ke jing dei bat ke jing khai to ya doyong kumbilan tip ba na do snem arja khatsa do mentamane ka NGT kampat totally live ya kaneka ban on coal mining and transportation hapok ke jela jungi te hadin bengilai i ba kaneka sarkar ka persyang ban tebet mio ya kini ki kam jing jersey ha ka jing dei bat ka khai doyong bat ka jing ti doyong bi an hapok ke jela ni ne liang kaseng ni ko ban a jubab cekni ke sarkar MDA ba menin siteng mit ngila ki dekhot jongi na pok is kasi na Giant Hills ban pori boy kilawan ban ya detect ya ki kali kit doyong ki bawan na pok Giant Hills ki bamut mu ban le shalan ne di ni doyong sya pok Guwahati Assam te hakajing read lani hajing bat ki menin kila bat kumba sanpau tam bat ki don katuk ni pala like pet na ki dekhot bat nagi hagajing don dekat jung sendalang jung polis murkenang police station bat ngiyo ban FIR tang khat pratli te hadin bengi la submit ngi FIR ha ni ha i officer in charge jung murkenang police station menim step i call yang yo phone na second in charge jung murkenang police station yong ba ya kanik FIR jung fisia ngimla ban register case namarkat kum ke notification lani ke order jong mining and geology department ngimla ban register case ya kinu ke illegal transportation of coal
Jadi kapa penlengok yang ni kum ki seng lani kum ki dekot jong ka jat berdeu jong ka berdeu nyok trap ba yaki wei ki kam be ain kum man su ai nuksa ba lada u driver lani unong nya kali u collect tang driving license kila ban impose ya ka penalty ya ka fine bat balai pat ya kini ki ba chalan be ain yo de yang kim la ban register ya kes ni kadai ka jingkeli ni pa kani ka karo ka jingkeli sa sarkar ba kadang ayu chalandet pakani sarkar ka persyang ban tawi tegi an exekor ban pendam lani ban tep email ya kini kam jersey lani kam korap ya kan dia ke jingjok kem ke jongi ke bamenin tene kalian jongi la sai ke sing je kentu lingba jong Ernest Mori badi presiden jong ke BJP ha ko shibje mungkin ai do ka dorkas ba yementai po ke mekhala la don kam ye ke idi pada ke CPI inquiry ke bakloi yagi kam jersey hapok ke jela kam tam you illegal coal transportation te ya barok khoi kini ki evidence ki bangidon ngin sa represent ro ngin or langai ki kini ki shimlang ye ka video clipping ki newspaper kin sa represent pat hau chief justice jo o kateki bopet ya ka NGT Borong lang strong kili kurang ng rate kanok lang bagini more plan to study takadon nem kaching wan interview na ban negotiate bapi lebih hot berpelat na ini drop bapi bat hadu menin memit mendan ta hadu menin step kidon kato kan ningot kiba keren e jet benriu kiba ong ba prakasi tengah ngasu ai bi jing ba bi juba bi ki sin bu kila ong prakasi ka enteri kam de ken bandai sila tengi keren ko basai lada ke sarkar ke pendon kam sya kalek buar bandol kita ke high level ta mangiru standard nol ada ka penterha ko pendom ya keseng balang ngingim ban sengir ngin form la jong ka sarkar ngin form bi ko government of itu ngin sepit kai lada ki hikai illegal ngir ngin ya illegal ngin sepit kai ba ki kin lek no teng ka kerbo ba ngi pha sikito ki ba phone menem step ro ngin ong bi ko basai ya ki ba wat num shem ha ka kerteng jet benrio na ka kerteng khasi tang na ka benta jong fisherman andre yiki bubon balang ki yap balai ba u ki ong ba kaduna ka revenue kat ka tu ka revenue menen tap dangi ken silak kawai ka trok menen sam pho tali tagi pho la ta ka ba pensngo lengo yangi ba ya ka casino pu ong ba mandra hang ni badai ban generate revenue andre ya ka revenue pula don ni pat kila shu ya thep chapla jungki kila shu ya thiet building kisula ya thiet jing kila shu snack office party ni keren dak basang ni badai ni lak bet kat kum kasabot bat ka e ka jingle ko jungki bat ka hawat ka high level ka exist bat ngin pet kai yu sembut menteri unle kum no ne udai tang komedian jongka mekhan na kaliang ko jongi menen ni la ya je ka operation ni don ki do khat kum ba chi spangot te sanpho tali ki trok bembat kam de ko besok te badai sapawai ro ko jing ka bom sim khya ka police hadu menen ka jing yabat ka de bitang na kaliang jongki do khat kia nakaliang ko police dai tang hado ndala po IFR but Hanover ki trok kitam tangkat kai minen gi detain be je ki vehicles badai ba u driver ngin dala kali usuang be high level umia tho he ka kerteng jong trai ro kita ki driver kita handyman di pelat mi khlam pelat ngila Hanover be bat trok bat driver su police takadon nem ke jite lang jupi apa yang jupi bagi pulit para apa ide betul bagi kamera ndam ngingin keren beta basai lada upulet mo kan lene ke administration ka trekam ta beli unmi utau high level utau trok hadu san potli ta ide bernya sai kata ba piong ba ban hakno ko rukom ba hakno rukom bangitip maki peleng ki pelat ta ta ngimban seng ya haban sim yang anya kti par ka ain rum dei bangira tiar rayun ringi subak ni hana bareki ka kamram yo lese ki dunamen power tengi bakam biang men power tengi hapan petrai